Bismillahirrahmanirrahim. Orozo degan temamiz. Orozo emne? Orozo bul niyet qilgandan keyin, albatta islomda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadisi bilan innamal a'malu binniyya, amallardan Allohning oldida qabul bo'lusi niyet bilan bo'ladi. Qanday amal bo'lsin, niyet yo'q bo'lsa, al amal qabul bo'lmaydi. Albatta ko'pchilik amallarning qabul bo'lusi niyet bilan, orozodagi niyet bilan. O'g'li niyet qiladi. Emne deb, tanga qargandan kun batqanga cheyin tamag'ashdan, suv sunduqdan jana jinslik qatishu javuşuğa çeyinkilerden tıyılı. Allah Teala aytdı. Estaizu billah. Zumma aqimus siyama ilal layl. Anan keçke çeyin oruzu qarmaqla. Bakara suresi 187. ayet. Oruzu uşun malga çeyin köp söz bolgun. Anın faydaları, afzellikleri jönündө bir gana hadis menen çektilebiz. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılan kudsi hadiste. Hadisi kudsiydi bilesiniz he? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala aytkan degen hadisler kudsi hadis bulut. Oşol kudsi hadiste Allah Teala aytıyor: "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Adam balasının bardık kılgan amaldары özünün paydasına, özü üçün. Bir gana orozudan başka. Ve innehu li, orozu men üçün deydi Allah Teala. Ve ana aczi bihi, anın soğun men özüm gana beralam. Ve siyamu cunnah, orozu bul tosma. Tozok menen adamdın ortasına tosma bula turgan nesi. Wa iza kana yawmus sawmi ahadikum, eger sizlerden biröňürdün oruza günü kelse, fala yarfas wa la yashab, biröminen janjaldaşpasın, sövüşpesin, dildeşpesin. Fa in sabahu ahadun, eger bir adam anı sökçü bolsa, aw qatalahu je anı menen uruşsa, falyaqul inni mru'un sa'im, men oroza qarmagan kishiman deb aytsin. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, Allah ant ichotat. Muhammadın canı anın kolunda bolgon zatqa, özüne özü ant ichotat. Muhammadın canının esine ant ichib aytamın deydi. La khulufu famis siyam atyabu indallahi min ar-rih indallah min rayhil misk. Oruzu qarmagan adamdın oğuzundan kelgen jit Allah'tın aldında misk degen atırdan jitnan dağı jittu. Lis-saimi farhatan, oruzu qarmagan adamdın iki suyunçusu var. İki kuvanıcı var. Yafrahuhuma iza aftara fariha. Oğuz açkanda, oşol oğuz açkandağı kuvanış menen kuvana. Wa iza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Rabbisine jolukkanda kıyamet günü oruzu qarmagan üçün kuvanat. Antkeni oruzu akhiretde adamga köp jakşılıklardy jasayt. Köp sowap bolot. Emne üçün Allah Teala başka ibadatlardan orozonu ajratıp innahu li, orozo men üçün wa ana ajzi bihi, anın soğun men gana beralam dedi. Anın soğun men gana beralam degeni orozonun kanday dengelde tutulganın men gana bilem degen söz. Orozudan başka ibadatlar
har qanday qıymıl hareketler menen biz аны baandap turabız. Misal üçün namaz alsak, namaz ibadatın adam uşunçalık жақшы сапаттуу жасаса, мечитке барып, биринчи саптан орун алып, кыямдарын, отурууларын, намазда сүрөлөрүн бардыгын кыямына жеткирип аткарса, сыртта карап турган, аны көрүп турган кишилер кандай жакшы намаз окуду деп аны баалашы мүмкүн. Ага алкыш айтышы мүмкүн. Ушул дагы бир сооптун бир түрү. Адамдар тарабынан берилип атат, ага баа берилип атат. Же сооп берилип атат. Же башка эле ибадаттар болсун, зекет болсун мисал үчүн. Bir adam zeket berse, anısı bilinse, o şunçalık zeket beriptir. Je başka bir adam uşul zeketin İslamdıq işlerge işletse, Allah'ın yolunda işletse, Allah'ın dinin büyük boluşuna jardan berse, jana anı elder bilse, aytışat, kanday jakşı zeket boldu bu. Al эми орозону эч ким билбейт, ким кандай орозо кармап жатат. Бул көрүнбөйт. Аллахтан башка эч ким билбей турган ибадат. Сиздин орозоңуздун сапаттуулугун эч ким билбейт. Алла гана билет. Ошондуктан Аллах Таала айтат: "Kullu amali ibn Adam lahu", her bir adamdın her bir amalının paydası özüne, özü üçün başka adamlar daga anı bağlay alat, başka adamlar daga ошол ibadatına razılık bildir alat. Orozo gana anda emez dedi. Ошондуктан orozo men üçün, orozonun soğun men gana beremem. Huzayfa radıyallahu anhu Allah Taala'nın elçisinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytты. Adamdın ayalı, akçası, baldarı jana koşnalarına baylanıştуу күнөөлөрү namaz, orozo, sadaka jana elderdi jakşылыкка buyurup жамандыктан кайтаруу менен жуулуп турат. Бұл hadis Bukhari'den 1895, Müslim'den 144. Bukhari 1895, Müslim 144. Daha qaytalayız hadistin ma'nosini. Huzayfa radıyallahu anhu Peygamberden rivayet kılıp aytadi. Adamdın күнөөлөрү бар. Ayalına tiyešelүү күнөөсү, misal üçün ayalını tildep koyuşu mümkün. Je zulüm ötkörüp koyuşu mümkün. Bunun teskerisi bolsun. Ayal taraftan bolsa, kүйөөсүнө zulüm kılıp koysa, je көңүлүнө otуп koysa, bul күнөө. Adamdın akçasına baylanıştуу күнөөсү бар. Misal üçün akçaсын aramga işletip koygan bolot. Je bolboso adilеттүү bölüştүрө албай калган болушу мүмкүн. Je baldarına karata adamdın күнөөсү, je koşunalarına karata adamdın күнөөсү. Mına uşunday adamdın күнөөлөрү her bir adamda бар. Uşul күнөөлөр namaz menen, orozo menen, sadaka menen jana elderdi jakşылыкка buyurup, жамандыкка кайтаруу menen emneken жуулуп турат экен. Dagı bir hadis Sahil bin Sa'd degen sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan hadiste Peygamber aytdı: "Fil cenneti semaniyetu abwab." 5'tin 8 eşigi bar dedi. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Oşol 8 eşiktin biri Rayyan eşigi dep atalat. La yadkhuluhu illa saimun. Al eşikten orozo karmaganlar gana girer.
Bu hadistin daregi İmam Bukhari 3257, İmam Muslim 1152 hadis. Daha bir hadis Abu Sa'id Hudri radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytadi. Men sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu vejhahu anin nari 70 harifa. Kim Allah'ın yolunda, Allah'ın razıçılığı üçün bir gün oruza qarmasa, Allah anın yüzün tozoktan 70 yıl alыс kılat. Ba'adallahu vejhahu anin nari 70 harifan. Harif degeni küz degen söz. 70 küz degeni 70 yıl degen. Kim Allah'ın razıçılığı üçün bir gün oruza qarmasa, Allah Teala anı tozoktan 70 yıl anın yüzün alыс kılat. Bukhari 2840, Muslim 1153. Abdullah ibn Umar'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Oruzu menen Kur'an, kıyamet günü Allah'tan pendesine Allah'tan şafaat suraşat. Kıyamet gün bilesinger, kıyametin bir atı oğur güne, surah gün. Oşol oğur günde adam uşunçalık soğukka muhtaç bolup kalat. Hadislerden birinde aytlat koy, biröge zulüm kılgan bolsa aga alıp berilet dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilesinger kim uşul bir muhtaç degen manen aytat, bir kedey muhtaç kim dese her kim özünün bilgenini aytat. Je bolbosa Allahu ve Rasuluhu alam. Allah jana Rasulu bilүүчү degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kedey degen kolunda hiç nese kalbay jakır bolup kalgan adam, bul kıyamatta bir adam soğuktoru menen kelet dagı. Bul düýnöde zulüm kılgan adamlardan tegerekte alıp aga zulüm kılgan bolsa aga beret, buga zulüm kılgan bolsa buga beret dagı, özünde hiç nese kalbay. Kurcalık bolup kalat. Demek her bir adam jana jogorda aytılganday bir jamandyk kılgandan keyin arkadan jakşılık kılış kerek. Şeytan degen bar, nafsi degen bar. Adamdın ayalına bolgon günөөsü je ayal tarapdan erge bolgon günөөsü, baldarına, adamlarga, koşnalarga bolgon günөөsü emne dedi? Jakşılıklar menene, orozo, namazlar menen juulup turat. Demek ошол ibadattарды көбөйтүрүш керек. Eger juulbay kalgan күнөөлөр bolsa-çı, anda orozo kıyamatta adamga jardama kelet. Orozo menen Kur'an kıyamat günü Allah'tan pendesine Allah'tan şafaat surayt. Oşonday oğur mezgilde kayaktan jardam bolor eken dep kalgan mezgilde orozo menen Kur'an pendege jardamga kelet. Orozo aytat: "O Rabbim, men anı tamak aştan jana başka nafsi kalagan nerselerden ajrattım. Emi men anı şafaat kılışıma ruhsat ber" deyt. Kur'an aytat: "Men anı tünkü uykusundan ajrattım. Maga ruhsat ber, anı şafaat kılayın." Anan Allah alarga şafaat üçün ruhsat beret. Orozonun türleri. Orozonun iki türü var. Biri farz bolgon orozo, biri nafil bolgon orozo. Farz bolgon orozo bul bardyk musulmanlar üçün atkarılışı mildettүү türde bolgon orozo. Negizinin Ramazan orozosu. Kebir alımlar buga koşuşat kaffarat orozosu menen nazir orozosu. Kaffaratты bilesiňer, orozodan janagy çoň naryşyny kılıp koysa, oşonu kaffarat üçün dagı
oroza qarmash kerak bo'ladi. Nazir orozasi Alloh taolo Qur'onda naziringlarga o'pa qilg'ila, atqarg'ila deb buyurganligi uchun kim bir nazir Alloh uchun oroza qarmab berem desa, o'shani qarmab berishi farz bo'lib qoladi. O'shunday bo'laklarga bo'lishib, farz orozaning o'zini, biroq negizinen farz orozaga o'sha Ramazon oyidagi oroza deb chektirsak bo'ladi. Ikkinchi turdagi oroza ixtiyorli turdagi orozalar, bular nafil orozalar o'z o'rnida inshaalloh bularga kengayib to'xtalamiz. İslam şariatının hükmünde Ramazan orozasını qarmo farz yana İslam'ın 5 türküünün biri. Allah Teala Bakara suresinde aytgan: Estağfirullah, ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum leallekum tattaqun. O imandular deb iman adamdın imanına imandu kişilerge qayrıl otadi. Her kim için emas. Sizlerge oroza farz qılındı. Sizlerden murunqi ellerge farz qılingani siyaqtu. Emne üçün farz qılındı? Leallekum tattaqun, taqvalı boluşunlar üçün. Demek oroza adamın takvasını aşırat, taqvalı boluş üçün sizlerge Allah Taala orozani farz qıldı deydi. Oroza İslam'ın 5 türküünün biri dedik. Buldağı hadiste ne? İbn Umar radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: Buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 nersenin üstüne kurulgan. Birincisi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deb güvelik beriş. İkincisi namaz. Üçüncüsü zekat. Acıga baru Ramazan orozasını tutu. İmam Bukhari'den 8. hadis, İmam Müslim'den 16. hadis. Qanday? İbn Umar radıyallahu anh. İbn Umar o'sha Abdullah ibn Umar. İbn Umar'dan deptirdi. Daha qarab qo'ysangiz bo'ladi. Buxoriy, Muslim bo'lsa 8 dana 16. Daha bir hadis. Bu hadis Talha ibn Ubaydullah degan sahabadan al-kishi aytadi. An Talha ibn Ubaydillah anna arabiyan jaa ila Rasul sallallohu alayhi vasallam. Bir beduin keldi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldina. Sa'irur ras, chashlari to'zib ketgan. Chashlari to'zib ketgan deganda bu o'sholala cho'lning ichida yashagan, ilmi yo'q, o'roy, o'shanday bir sahaba. Ilmi yo'q, o'roy. Arabiylarning bir qasiyati ilmi yo'q, o'roy, o'zing qarabagan, biroq eng cho'ng qasiyati birlarning tuzligi. Allar tuz, to'g'ri so'ylaydi, anan aytganini atqaradi. O'shunday bir beduin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelib aytdi: "Ya Rasululloh, akhbirni maza faradallohu alayya minas-salah." Maga aytchi dedi, o Muhammad dedi. Alloh maga qanday namozni farz qildi? Faqal as-salavatul khamsi illa an tatawwa shay'a. Allohning saga buyurgani 5 vaqt namoz, bir kundagi 5 vaqt farz namoz. Eğer sen özün nafil qo'shib o'qisang, al o'zingning namozing. Alloh farz qilgan namoz emas bu. Faqal akhbirni bima faradallohu alayya min as-siyam. Ema aytchi maga dedi. Alloh taolo menga qanday orozani farz qildi? Faqal shahru Ramazon illa an tatawwa shay'a. Ramazon oyida kelgan orozani Alloh saga farz qildi, millatli turda atqarishing kerak. Alemi nafil orozalarni qarmasang, bu Alloh tarafidan farz emas, o'zingning ixtiyoring. Faqala akhbirni ma faradallohu alayya min az-zakat. Endi menga aytchi,
Allah Taala maga qanday zeketni farz qildi? Faqal fa akhbarahu Rasul sallallohu alayhi vasallam shara'a al-Islam. Abdullah Talha aytib o'tadi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa islomning shariatlarini tushundirdi. O'shul zeketni da aytib berdi. Zeketni da aytib berdi. Boshqalarini da aytib berdi. Ajını da aytib berdi, o'shuning ichine kirib ketadi. Aytib bergenden keyin janaga Beduin aytdi, ant içti. Vallazi akramaka, seni payg'ambarchilik menen urmatli qilgan Allohga ant ichib aytaman. La atatawwa shay'an, men o'zim qalab nafilderdi birindagi jasalayım. Wala anqusu mimma faradallohu alayya shay'a, biroq Alloh maga farz qilganlardan birosindagi kemitmey. Biroq o'zim tatavvu qilib nafil o'qiyman. Allah sen aytgan farzlardan birindagi kemitmey. O'shaga ant ichdi. Ketdi. Faqala Rasululloh, al ketgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: Aflaha in saddaqa. Eğer sözünde tursa beyişke düşürdü. Eğer sözünde tursa beyişke düşürdü. Oşonduktan Müslüman adam için en negizgi nerse farzlarga köngül buru. Bunu dalil bolat hadis, farzlarga köngül buru. Birok keyinki mezgilderde uşunday musulmanların arasında nafildin ayavay kızmatı çoğun. Musulman adamda ruhani tarbiyalanışına, ruhani tazalanışına nafil ibadatlardan kızmatı çoğun. Birok hiç kaçan nafil ibadatlardı farzın katarına koş gerek. Eğer nafil ibadatlar menen charchab qolib, anın ziyanı farz atqaruga zalaqası ketirgan bolsa, anday nafil ibadatlardan saqtanish kerak dağı, adam özünün mümkünçülügün, aql esin, küçün, kudretin emnege saqtash kerak? Farz ibadatlarga saqtash kerak. Davatda da oşul. Farzga chaqirish kerak birinchi o'rinda. Anam farzды eптеп алгандан кийин, фарызга жакшы бекем болуп калгандан кийин, андан кийин нафил ибадаттарга чакырыш. Бирок даватта көпчүлүк адамдар ушул нерсени, даваттын ушул эрежесин түшүнбөгөндүктөн, адегенде эле эмнеге чакырып келет? Нафилге чакырып келет. Ой, сен исламда эч нерсени түшүнбөгөн адамга сен түн жарымда туруп алып намаз окушуң керек десе, ал Or kelip de adamga. Bir günde 5 mal namazga moynu jar berбеген adam kantip tündesi durup tünkü namazga turadi. Oşonduktan İslam'ın erejesinde bu hadislerin dalili menen birinçile adegende farz namazlarga çakırış gerek. Farz namazlardı atqarıp nafil namazlardı atqarbagan biröөнү көрүп kalsanız, anı jaman körgöşüңüz gerek. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga adam ant içti. Men farzlardan birini daha kaltırvam, birok nafildi biröөнү da jasabayım dese, eğer sözünde tursa 5'e düşet dedi. Hazır uşunday musulmanların ortasında jek körүү uşundan kelip çıkışı mümkün da. Mına meçitlerde köp namaz okup kalabız. Kebir adamlar farzda okup turup çıkıp ketip atsa, sünnetni okuyup eкен muna o deydi. Her bir adam özün biliş gerek de, özünü beken boluş gerek farzlarga. Anan biröөнүн ibadatı için biz cevap berбейбиз. Her kim özünün ibadatına özü cevap beredi. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in körgözmesi boyunca farz namazın meçitte okулганы жакшы, sünnet namazın uyda okулганы жакшы. Sünnet namaz nafillerden sünnetin en jakşısı uyda okулган. Oşonduktan sahabalar farzdı gana meçitte okup sünnetlerini uyda okuşkan.
Егер бирөө ошол хадисти окуп алып туруп, фарызды окуп мешіттен чыгып кетип бараткан болсо, аны сөгүп калышы мүмкүн. Жаман көрүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ибадатына бекем болуш керек. Башка адамдардын ибадатыга ал жоопкер эмес, Аллах Таала өзү нар жакта сооп берүүчү дагы өзү, жаза берүүчү дагы өзү. Бул хадистин дареги имам Бухариден 1793, Муслимден 11-ci hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Allah'ın elçisi aytdı. Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zambi. Orozonun kasiyetlerinin dağı biri. Orozonu karmaganda kanday karmaş gerek? Birinci imanen. İman menen oşol orozonun Allah tarafından farz ekenine iman keltirip, dağı oşol orozonun bizge faydalı ekenine işenip, anan ihtisaben degeni Allah'tan soğup ümit kılıp. İman menen jana Allah'tan soğup ümitinde orozo karmagan adam uşintip jılda kelgen orozosun, bir aylık orozosun karmasa, kiyinki jılı orozoga çeyinki adamdın günöleri keçirilip. Eki orozonun ortasında jasagan günöleri keçirilip. Dağı bir hadiste kelet, Allahu alam keyinroq bul hadis kelse kerek. Eger çoğun günölerden alыс bolsa degen şartı var. Çoğun günö jasabasa kişine günöleri keçirilir degen şartı var. Allahu alam keyinçelik bul hadis kelse kerek savabızdan. Amr bin Murra hikaye kıladı. Bir adam Allah'ın elçisine geldi dağı. O Allah'ın elçisi. Emne deysiz, men eger Allah'tan başka sıyınууга tatıktуу Kuday жоқ, siz anın elçisisiz dep kübölük bersem, 5 maal namazды okusam, zeketти bersem, Ramazan orozosun karmasam, anda men akıretте kimder menen birge bolomун? Dep suraganda Allah'ın elçisi çınçıldar jana şahitler menen birge bolosun dep жооп berdi. Eki yaşoğunun negizgisi akiret yaşoğusa, Allah Teala Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlık وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى degen. Sağa bul dünyödün akiret dünyösü artık degen. Oşonduktan bul dünyönü akiret dünyösünden aşıkça koyup abzel koyuğun adamlar elbette adaşır. Bul dünya biz jeribeybiz. Bul dünyanın zarıldığında kemsintpeybiz. Bul dünyadağı kerek. İslam eki dünyanın dini. Eki dünyanı avat kılış için insandı cerbetine bul dünyanı avat kılış gerek. Anan narkı dünyasının avat kılganга şartlardı jinap ketiş gerek. Sebeplerdi. Бирок эки дүйнөнү таразага койгондо албетте акырет дүйнөсү оор туруш керек ар бир адамдын таразасында. Аллах Таала айтты: "Валал ахирату хайрул лака минал ула." Адамдар мунун тескерисин жасайт. Көпчүлүк адамдар бул дүйнөнү биринчи планга коет. Акырет барбы жокпу дешет көпчүлүгү. Эгер ишенсе дагы акырет үчүн анын таразасында акырет жеңил турат. Bul dünyölük faydalar. Bul dünyölük yaşoo. Epte öyle жақсы yaşasam, epte öyle fayda tapsam, epte öyle uşul dünyömde oңдосом de. Бирок bul Allah Taala'nın tarazasında doğru emes. Mına surap atat. İman keltirsem, 5 mal namaz okusam, zeket bersem, orozo karmasam, İslamdın türkütörün bardığın jaygarsam,
Ahiretте kimler menen bolomun degende sen şahitler menen, çınçıllar menen bolosun. Bul dünyada kimler menen bolomun degen suroo jok da. Je bolbosa bul dünyada sen prezidentler menen жүрүшүң мүмкүн, hakimler menen жүрүшүң мүмкүn. Bul dünyada kim menen birge boluş adamdı, musulman adamdı, imandı adamdı kızıktırbaş kerek. Ahirette kim menen boluş kerek. Bul dünyada beçaralar menen bolsa dagı ahirette kim menen boluştun çaraсын көрүш керек, çınçılдар menen, şahitler menen. Çınçılдар, şahitler beşin törünen jayala turgan adamlar. Oşolar menen birge boluştun hareketini görüş керек. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılat. Ramazan ayı kelgende Allah'ın elçisi aytты, sizlerge Ramazan ayı kelejedi. Al ıyıgay. Bul ayda sizlerge Allah oruza karmonu parız kıldı. Bul ayda beştin eşikleri açılıp tozoktun eşikleri jabılat jana şaytandar kişendiler. Bul ayda 1000 tünden afzel bolgon bir tün var. Al tündü kim ibadatsız ötkörüp jiberse köp jakşılıktan kurjalap kalat. Mına oruza kele jatat oşol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday. Bul ay ıyıgay, Kadir süresini jakşılap da daga bir sira okup alsak bilebиz emne üçin ıyıktygyn. Bul ayda beştin eşikleri açılat. Bul degeni sizdin soğuptorunuz, soğup çoğulta turgan, oşo beşike şirele kirip kete turgan soğuptordu çoğultup ala turgan ay. Tozoktun eşikleri jabılat, şaytandar kişendiler. Uşul şaytandar kişendilet degen sözdü alımlardan biri maradatu şayatin, şaytandardın dağı jaalduulары. Şaytandardın dağı bölünüp da bir jalko şaytan bolup je mındayrak kebir şaytandar var. Alar maradatu şayatin deyip uşunçalık tajal gününe uşul adamdарды joldan urbasa gün ötpey turgan uşunçalık tajal aşıngan uşunday şaytandar var. Oşolor kişendilet. Bardık şaytandar emес. Eger bardık şaytandar kişendile turgan bolsa orozada hiç kim күнөө жасабаш керек. Туурабы? Деп менимче туура тафсир кылган, ошо шайтандар кишенделип дегенди, тажал шайтандар кишенделип. Бирок шайтандар кишенделиптир деп эле өзүңөрдү таштап койбогула, абайлагыла. Жанагы шайтандын күчтүүлөрү, çoğdoru kişendiler. Vallahu alam. Bul hadisin daregi Ahmad'da İmam Ahmad'ın vallahu alam Musnad kitabından bolsa gerek 7148, İmam Nasai'den 2106. Arfaca degen adam rivayet kılar. Bu kişi sahabağı je tabiimi vallahu alam al jerde жазылыптыр. Ayt otat. Biz Ramazan jönünde süйлөшкөнчө Utba bin Farqattın үйüne barıp kaldık. Al emne jönünde süйлөшүp jatasыңар dep suradı. Biz Ramazan jönünde süйлөшүp jatabız dedi. Oşonda al aytты. Men Allah'ın elçisinin demek sahabalar boldu da. Men Allah'ın elçisinin mınday degenin ukkamın. Bul ayda beşin eşikleri açılıp tozoktun eşikleri jabılat jana şaytandar kişendelip anan bul aydın her tününde bir jar çakıruuçu perişte o jakşılıkты kaalagan adam kel, o jamandıkты kaalagan adam jalkoolonуп jata ber dep jar çakırat perişte. Demek orozonun her bir tününen faydalanıp kalgıladı o da. Daregi Ahmad 18795, Nasai 2107. Ahmad'dan 18795. Qarang, uşunun özü ele qançalık hadisти жыйнаганын, Allah Taala razı bolsun oşolardan. Dağı bir hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhu'nun rivayeti Allah'ın elçisi mınday dedi deydi.
Günümdük 5 vakit namaz. Günümdük 5 vakit namaz. Jana cuma namazı. Çoğun günölerden özün saktagan kişi üçün 2 cumanın aralığındağı kişine günölerine kaffarat bolup. Ramazan orozosun karmagan adamdın da eger çoğun günölerden tıyılgan bolsa keyinki Ramazanга çeyinki günöleri keçirilen. Kanday şartta çoğun günölerden saktalsa kişineki günöleri keçirilen. 5 vakit namaz. 5 vakit namaz. Eger biz jakşılap ertemenenki namazды öz vaktısında iman menen Allah'tan soğup ümit kılıp ertemenenki namazı okusak, peşin namazga çeyinki bolgon günöleribizdi Allah Taala keçirip atat. Kaçan? Eger çoğun günölerden saktalsak. Peşinde okusak jakşınakay. Asırga çeyinki bolgon günöleribizdi Allah Taala keçirip atat. Eger çoğun günöden saktalgan bolsa. Asır menen Şamdın ortasında, Şam menen Kuptanın ortasında. Allah Taala kançalık dengelde bizge beyişke kiriştin sebeplerin köbeytip koygan. Adam beyişke kirgisi kelgen adam köp de beyişke kirgizүүnün sebepleri öte köp. Bolgonu biz аны körübeybiz, biz аны paydalangыбыз kelbeyt, tozoko alып bара турган нерселерди гана пайдалана беребиz. Oşolorga gana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты go bir hadisinde. Oy adamlar, sizler emnege okşayt? Emnege okşatты? Janagı çıraqqa özün urgan şaytan köpeleklerge okşat adamlardı. Özüңөрдü tozoko ura beresiңер. Men sizlerdi koruy beremin, sizler bolsa özüңөрdü şaytan köpelek çıraqqa özün urganday, sizler tozoko özüңөрdü taşтай beresiңер. Çınında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini karasak, beyişke bizdi uşunday ele joldop koygan. Beyişke alıp kire turgan sebepler tolturan. Mına oşul günümdük namazыбыз ele. Eger çoğun günölerden saktanıp yaşay turgan bolsak, her günübüzde biz periştedey bolup çıkıp atabız. Günөөсүз çıkıp atabız. Allah Taala bardığımızın namazlarımızdı oşonday namazlardan kılsın. Bardığımız orozalarımızdı oşonday orozalardan kılsın. Dağı bir hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet. Bir günü Allah'ın elçisi meçitte minbardan süylep durup ele amin 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 dep aytıp kaldı. Anan Abu Hurayra aytıp men suradım, o Allah'ın elçisi, bunun manisi emne? Emne gelesiz? 3 ret amin 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 dediniz degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Oşol mezgilde maga Cibril aleyhisselam kelip Ramazan ayında durup günөөsü keçirilbegen, günөөsünün keçirilişi üçün hareket kılbagan adamdın şoru kurup kalsın degen dua sözde aytты ele. Men amin dedim. Anan ikincisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meçitte minberden turup 3 ret amin 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 dedi. Amin'in manasını biliyoruz da. Anan men suradım dedi. Ya Resulallah, emni üçün 3 ret amin dediniz degende maga Cibril keldi. Vahiy bolup atat oşol mezgilde. Kelip o Allah'ın elçisi dep aytты. Ramazan ayında turup günөөsü keçirilbegen, günөөsünün
күнөөсү кечирилбеген дегени күнөөсүнүн кечирилиши үчүн аракет кылбаган адамдын шору катып калсын дегенде амин де деп айтты. Ушул дуаны айтып амин де деди, амин дедим. Анан айтты: сенин атың эскерилгенде сага салават айтпаган адамдын дагы шору катып калсын. Амин де деди эле, амин дедим. Анан үчүнчүсүндө кайсы бир адам ата энесин же экөөнүн бирин көргөн болсо, бирок аларды разы кылбай, аларды разы кыла албагандыктын айынан бейишке кирбей калган адамдын дагы шору катып калсын. Амин де дегенде мен үчүнчү рет амин дедим. Демек, орозо ушунчалык зарыл нерсе, ушунчалык биз орозодон пайдаланышыбыз керек. Орозодо биз бүт күнөөлөрүбүздөн арылып чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Орозо айы келип туруп күнөөлөрү кечирилбей калган адамдын шору катып калсын, амин де деп Жибрил алейхисаламдын бул сөзүнүн мааниси эмне? Орозодон биз пайдаланып калышыбыз керек. Экинчи сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү Мухаммад же Алланын элчиси же пайгамбар деген кандай сөздү уксак эмне дешибиз керек? Саллаллаху алейхи ва саллам деп айтышыбыз керек. Эгер ошондой сенин атыңды угуп туруп сага салават айтпаган адамдын шору катып калсын деди. Үчүнчүсүндө бул пенденин ар бир адамдын ата энесине кызмат кылыштын зарылдыгы. Адамдын бейиши дагы ата эне, тозогу дагы ата эне деген ушул. Ата энеси анын ата энесинин көзү тирүү болуп, ошонун кызматында болуп жүрүп, же ата энеси менен бирге жашап жүрүп, же бири өлүп, же атасы же энеси менен бирге жашап жүрүп, бейишке кирбей калышы мүмкүн. Ошол себептен эмнеге ата энесин карабай коет? Ата энесине уф, жанагы уф деген эмне? Жеркип сүйлөйт, кыскасы зулум кылат. Мына ошол себептен бейишке кирбей калышы мүмкүн. Ошондой адамга да адамдын дагы шору катсын. Амин де деди эле, үчүнчү рет амин дедим деп, 3 рет амин дегенинин себебин түшүндүрүп берди. Бул хадистин дареги Баззардан 8116, Ибн Хузаймадан 1888, İmam Bayhaqi'den 8504. hadis. İslam keledi bugün? Emi orozonun şartın buzgandарын жазасы. Бұл жерде bir hadis kelgen, жана ооз ачар жөнүндө. Кечке маал ооз ач мезгили келгенде кээ бир адамдар шашылып ооз ачып берет го, ошолордун жазасы. Абу Умама ал-Бахили риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дегени баян кылынат. Bir күнү түшүмдө мага эки адам, бул түштөгү эки адам периштелер валлаху алам, келип желкемден кармап бийик тоолорго алып барып чык dedi. Men kudretim жетпейт дедим эле, алар биз жардам беребиз дешкенден өйдө көтөрүлүп тоонун үстүнө жалаң жерге чыкканда ал жактан катуу добуштарды угуп, бул эмненин добушу деп сурадым. Алар тозокулардын чаңырып ыйлаганы дешти. Кийин мени дагы нарыга жетелеп жөнөштү. Капыстан кызыл ашыгынан илинген кишилерди жолуктурдум. Алардын таноолорунан кан агып жаткан. Булар кимдер деп сурасам, ооз ачардын убактысы киргиче орозосун ачып алган адамдар деп жооп беришти.
Demek жанагы адам баласы намазды аткарганы менен тозокко түшүп калган сыяктуу, кейбирөөлөр, кейбир адамдар келет го фавайлун лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун деп, намазында ошол башка жакка ою кетип калгандар же намазында ошо көңүлсүз отургандар, намазды ушундай бир жанагы хушуусу жок, Аллага болгон берилүүсү жок, окубаган жана мындай эле тоокдан чокугандай эле же эл көрсүнгө эле окуп койгон адамдар намаз окуганы менен аларга вайл деген тозокту Аллах Таала вада кылып атат, намаз окуганы менен. Ошол сыяктуу орозону дагы кейбир адамдар мына карылык жетип калды, 60ка жетип келип калды, эми эл катары орозо кармабаса уят да деп орозо кармагандар болот, намазды дагы ошондой окугандар болот. Мына ошондой орозо болсо, алардын ачарчылыгынан эмне калды? Жанагы курсак ачкандын ашказаны неме болгонунун гана пайдасы болбосо, башка сооп болгон жок. Орозону кармады, бирок вакыт келелекте эле оозун ачып жиберди. Орозо кармаганы менен кандай жаза болуп атат акыретте? Көрдүңөр, уктуңар. Ошондуктан Аллах Таала ошондой пайдасыз орозолордон сактасын, баардыгыбыздын орозолорубузду пайдалуу кылсын. Эми Рамазан айынын киргенин кантип билебиз? Рамазан айынын киргенин эки нерсе менен билинет. Биринчиси ыймандуу, таква, сөзүндө чынчыл болгон бир мусулмандын же эки мусулмандын же бир нече мусулмандын күбөлүгү менен. Биздин баардыгыбыз Рамазан айын көрбөйбүз да, туурабы? Экинчиси Рамазандан мурунку Шабан айын 30 күн толук эсептөө менен. Бул жерде сөздү кыскарта чапсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан риваят кылынган хадисте айткан: "Суму ли ру'ятихи вафтиру ли ру'ятихи. Фа ин губбия алейкум фа акмилу иддата Ша'бана 30" деген. Силер Рамазанды баштаганда Рамазандын айын көргөндөн кийин тутуп баштагыла. Эгер Рамазан айы бүтүргөндө дагы андан кийинки Шаввал айын көргөндөн кийин токтоткула деген. Эгер силерге губбия алейкум, силерге кандайдыр бир тоскоолдук болсо, күн бүркөө болсо же башка, анда Шабан айын 30 күн кылып толук эсептегиле дагы, анан 31 күндөн деп орозону баштай бергиле деген. Ушул эки түрү бар Рамазан айынын башталышынын. Биз көбүнчө бир ыймандуу, таква, сөзүндө чынчыл мусулмандын күбөлүгү менен. Көбүнчө ошондой болот. Анан Шабандын 30 күн толук эсептөө, бул дагы ар бир катардагы мусулмандардын милдети эмес, Бизге кабарды угабыз ошол күнү, дүйнөнүн баардык жагынан кабарларды угабыз. Ошентип Рамазан айы эки түр менен аныкталып атат. Биринчиси адамдын чынчыл бир же эки бир топ адамдардын күбөлүгү менен. Ушул жерде дагы ихтилафтар бар. Кейбир алымдар бир адамдын күбөлүгү жетиштүү десе, кейбирөөлөр жок дегенде эки адам болуш керек. Бул эми ихтилаф маселе. Биздин позициябыз эмне? Ихтилаф маселелерде аныкы туура эмес, бунуку туура эмес деп айтпайбыз. Ошо болгондой маалымат беребиз. Демек, бир адамдын күбөлүгү менен дагы баштаса же бекитсе болот деген, айды көрдүм деген күбөлүгү менен да. Кейбирөөлөр жок дегенде эки адам болуш керек деген. Bir adamdın kübölüğüne dalil keltirgenler Sahihu Sunanı Abu Davud'dan 2052 hadiste dalil keltirişet eken. Bul İbn Umar radıyallahu anhudan eken.
Айтат, адамдар жаңы туылған Рамазан айын көрүү үчүн чогулушту. Бирок эч кимиси көргөн жок. Ошондо жаңы айды мен гана көрүп калдым дагы. Аллахтын элчисине айттым. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам адамдарга карап, орозо кармай бергиле деп буйрду. Bir адамдын күбөлүгү менен орозо кармай бергиле деп буйрду. Ушул хадисте bir адамдын күбөлүгү жетиштүү дешет. Дагы bir хадис келтиришет эки адамдын күбөлүгүнө дагы. Кыскасы биз бул жерде жанагы айткандай ал жагына же бул жагына таразанын ташын бастырбайбыз. Ошондой bir адам менен дагы эки адамдын күбөлүгү менен дагы кармай берсе болот деген кабарлар келгенин гана айтыш менен, келгенин айтуу менен гана чектелебиз. Эгер айды жердин географиялык bir бөлүгүндөгү адамдар көрсө, алардын күбөлүгү менен башка географиялык бөлүктүн адамдары орозо кармаса болобу деген маселе бар экен. Бул маселенин дагы bir канча адамдардын пикирлери келтирилген. Эки пикир айтылган. Bir пикирин айтат, жок, ар бир областтын, региондун адамдары өздөрү айды көрүп туруп, өздөрү кармасын деген пикирлерди айтылган. Дагы bir пикир айтылган, жок, жердин кайсы мамлекетинен дагы, кайсы бөлүгүнөн дагы кабар алса, көрбөй калса башка мамлекеттегилер ошо көргөндөрдү ээрчип орозо кармасын деген дагы пикирди мурдакы, азыркы, кийинки көпчүлүк bir алымдар жакташып, ушундай эки пикир билдирилген. Биз бул эки пикирдин дагы же анысына, же мунусуна басым жасабайбыз. Демек, бирөөсү биз жок, биз өзүбүздүн региондо гана айды көрсөк, анан кийин кармайбыз десе, ага да бир нерсе деп айтыш кыйын. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, айды көрсөңөр кармагыла, кийинки айды көрсөңөр токтотула деп. Кайрылуу болуп атпайбы? Ошондуктан бул жерде дагы эч кимисине басым жасабай, ушул эки пикир мусулмандардын арасында бар экен. Ошонун натыйжасында жанагы айт күндөр ар түрдүү болуп калып атпайбы? Эми аны сүйлөшүп, кабарлашып, bir күнгө турлаганга аракет кылыш жакшы нерсе. Бирок кандай болгон күндө деле ошондой bir күндөр алмашып калса, аны үчүн бул же исламды күнөөлөш, же мусулмандарды күнөөлөш, же мусулмандардын башчыларын күнөөлөш туура эмес экен. Сөзүбүздү ушул жерде токтотуп, кийинки сабагыбыздан дагы ушул жерден баштайлы. Дагы кошумча bir маанилер бул жерде калып калды. Ошол эле маселелерден баштасак. Wa sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahla da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.